prošlo je već 5 godina otkako nas je napustio jedan od najvećih velikogoričkih umjetnika i proslavljeni slikar Naive. Do 19. svibnja skoknite do Galerije Galženica, pogledajte odličnu skupnu izložbu stripa posvećenu njegovom liku i djelu i prelistajte zanimljivi strip album istoimenog naziva Migracije, omaž Dragutinu Trumbetašu. Projekt je rezultat istoimene strip radionice što se održala u sklopu izložbe Dragutin Trumbetaš, kroničar marginaliziranih glasova 2021. godine. Strip radionica je obuhvatila 19 strip autora koji su na svoj suvremen način interpretirali temu migracija, tema kojom se bavio i Dragutin Trumbetaš u svojim grafičkim mapama Gastarbeiter iz 1975. i 1977. Tema migracija indoevropskih, transevropskih migracija aktualna je kao što je danas, tako i u prošlosti. Ovo je prvi strip album posvećen jednom nacionalnom umjetniku. Autorice su povjesničarka umjetnosti i kustosica Antonija Vodanović, te strip autorica i profesorica na Akademiji likovnih umjetnosti Irena Jukić-Pranjić. Doviđenja.